Ćao, rad, pisli, pozdrav. Danas ćemo se zezati. Ne s kartama, ne s rukom, nego sa ovim prstenom koji u stvari nije prsten, nego je ono što mi svi imamo na ključevima, što nam čuva ključeve na jednom mjestu. Međutim, it's a loop koji je definitivno svijet. I jednim mužem. Ja. Ono što ćemo uraditi, provućemo uže kroz ovaj loop, odnosno prsten, i stavit ćemo ga na ruku tako da stoji kao što vidite, provučen. I ono što ćemo uraditi jest zategnut ćemo dobro i probati odvojiti prsten sa užeta. Međutim, isto ćemo probati vratiti ga 3, 2, 1 na uže. Peace, pozdrav, ostanite na bolji i vježbajte.